Jadi ia rokok agama tak engkah. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah aja mututu tungke sampai jam. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mau baca Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasih untuk si mata maringera lokoridi wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu nasabak dena suku je kasih bateku jamai ya naronah kada nabi baca lalu ya roh yana tu ampai ko pura ni baca fil alamina innaka hamidun majid isambun ya roh Allahumma a'inni ala zikrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah maghrib, wabil khusus ibu-ibu majelis taklim dan seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir. Alhamdulillah pakai gunai waktu cek dek palawangan na mengeribi isai narik kotomak bila waktu cek dek nih tapi ya kotomak bila kualitas nilai malah tidak meraja nilainya. Jadi ya tu waktu Pak Bu angka memang tu waktu na istimewakan pong Allah Ta'ala. Jadi ya tu ampai ya kotomak bicara keistimewaan pasti angka 2 telu agak-agak dikhususkan. Ya, makanya komeki malah kesempatan puasa angka puasa sunnah makanja pasidakah angka pasidakah waktu na makanja. Jadi dek to sambaram masidakah dek to sambaram puasa walaupun puasa itu makanja tapi kaya ruidi isapa ya maka dak kecek dek ijama namanya lolonga pada padangkangi maka dek dek binabalu namanya kasarona itu. Jadi ia rokok agama tak engkah. Jadi engkau waktu-waktu na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Termasuk situ ngena angka 2 telu pak dongeng, angka 2 telu sikiri, angka 2 telu surah dan ayat na istimewa ka pong Allah Ta'ala. Makanya Bapak Ibu sekalian upasangi 5 surah, angka 5 surah mestinya selalu dekat dengan kita. Lalu 24 jam mesti kita baca ya roh. 5 surah. Yang pertama adalah suratul mulk tabarakah. Jadi ya tabarakah usahakan ni tabaca idi manisaparngi waktu kega waktu nang ka waktu tak baca. Ya ko pura subuh tasampak sebelum subuh moto matahajjo pura asara atau pura mengeribi atau pura isaidi menibawah. Yang penting dalam 24 jam pura kita baca cicang suratul mulk. Magai nasabaya suratul mulk maka day nabita surah al-munji'ah. Ya sange al-munji'ah parisai dari asap kubur. Jadi dia itu gaga
pacalang tapaya tu masih jadi lolong pacala kubur ya ko sakarat kam mancaji ampunamoy tapi ya pacala kubur tapaya roh yoloy na iya na suratul mulk untuk supaya dia nak naki pacala kubur itu. Jadi usahakan tabaca ini manisaparang waktu ya. Kemudian yang kedua surah Yasin. Ya miko istilahnya biasanya ini ialah si minggu mi. Ya nawan ni Juma mak baca Yasin. Cuma biasanya makor. Jadi makanya itu surah Yasin sebenarnya patola abala. Pak itu nabi wani-wani na baca itu surah Yasin. Tapi angka tahu pandrita maka dah iya ko deni baca suratul mulk tabaraka angka ko tu capak na sampajangi ko to matahaya upura ni baca fil alamina innaka hamidun majid napa angka ko tu pak doang Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta usi kaya Muaz la tad'anna fi kulli duburi salatikum antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Maka dari Nabi ta Muaz lau pasak ko aja mututu itungka sampai jamu. Jadi semua sholat sampai jam perlu sampai jam sunnah. Antakula kecuali mubacai Allahumma a'inni ala zikrika put tabantu ka kasi untuk si mata maringera lokoridi. Wa syukrika tabantu toka untuk si mata mancaji atas syukuru lokoridi. Wa husnil ibadatika tapancejenga nga iya pakasiwengi ujamewe pakasiweng yang paling terbaik di sisimu. Nah sebab dia na suku je kasih bateku jamai. Ya na ronah kada nabi ta baca lalu ya ro. Ya na tu ampai ko pura dibaca fil alamina innaka hamidun majid. Isambun ya ro. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnil ibadatika. Tapalak mau di? Ade. Iya sia tu. Napa angkai monrin na yaro engka mau pay monrin na ro ci di pak dongang na surutai nabi tak baca Allahumma inni as'aluka min azabil qabri wa azabi jahannam wa min fitnatil masiihid dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Malam itu ya ro. Jadi Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri pun milau alin runga nga lokoridi pole kiri pacalan na kuburu wa azabi jahannam pacalan na api neraka jahannam wa min fitnatil mahya petanna atutungal lino wal mamat siba petanna amatengan wa min fitnatil masiihid dajjal makoto paropema petannana dajjal. Iya roh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri sidi wa azabi jahannam wa min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat wa min fitnatil masiihid dajjal 5 yilau. Pak dong. Mabiku-biku ya pala di. Na palakmu kah papu imang. Marepa ma sitongan na pa bu kene deu marepa lawo kirengi nasaba degaga manawatto kuya lagi sila loko letu pole tarakang jadi agak ini makanya mudah-mudahan nanti saya bisa tuliskan nasaba pokok iya Pak iya na senjata tay di selang nasaba ukumanang iro Allahumma a'inni ala zikrika iya na ro biasa ko to may masampaja ina napay manang ihayi ngerang iro de na may ngerang napay sandala yang kamana ni sa pingeng kaniti kani manu napamana nga je mukba
akada magaje ko to me masampajan na pamanang imo ba iya na ron na rupa doang ruyilaw Allahumma inni ala zikrika bantu ka puang untuk maringeral ko ridi apa iya ro paringerangi puang Allah ta'ala makatanibi ati puang Allah ta'ala makatani toncina iya ro buka tutu iya sange paringera puang Allah ta'ala jadi ya kuidi ni melo maringera de tulle yana tanya puang Allah ta'ala patamay ang hidayah de tulle yana tu ampai ko to me masampaja ngaja na tu maciga maka meka mewai balisi maka di balisi de mulai mewah ka jadi aja tak kada meka mewai de illa wa alin rungang loko po Allah taala jadi maka meka mewai setange de tulle 5 sab 7 sab bui taung setange maka siwiang dega agak dapi ibalisi dega agak dapi pakasiwan itu ampai asasil asan tu asa hasil tu asal na ibalisi isuro man yato sujo ko Nabi Adam na din na melo sujo ampai lanti iblis gitu ipunggawana tu malaika dega gata na si jakamo o kolino de na pura non sujo masong kolori po Allah taala yan tu ampai maka datang pandrite hati-hati ko dan namo tumaga kanja na ibadah mo na rek kumaborro ko pa de ibalisi o ko korana katapah itu jadi iya na roboroy ro para lipatan deh apa iya balisi de nagacau pakasiwingi de nagacau namo malaikat Jibril matili-tili tong mitai nasa dendro le dati balisi pasti sabu itu makasiwing ko lagi pamulangin ya kalau ko lagi kedua apa de gacau pakasiwingi tapi maboroy ya yang pertama ranaka jadi na tu ampai makada nabi talaya dahulul jannah tamangka dan sekolah tipikal bining kabir de na tahama suruga tau angkai sipa aborroang ngokui latid lalang natina namo pada ni rajan na kamakama iya na tu ampai maborroy de lada na wadi pak makate gatau endo iya na tu sipa borroy na cacala da pong Allah taala ni apa namo ini tau lino cacatite ko maborroy jadi itu iya ko tahu sogi maborro badari mo kito makada kami mamuna borrong iya ko tahu kasih si maborro ina dia sisa gaga tangaran itu pak angka tahu kasih si borro nah iya makiro iya jadi iya sange maborro taliwa-liwa ya taliwa-liwa iya naro ampai dalam kehidupan ini Pak Bu iya naro ilau supaya hati itu ditundukkan okoto ni koto mangaji tasawufu maka de tau pandrite deje tu nawat di ko bangga ko masampaja ko apa de na mungkin masampaja ko kini de na pong Allah taala maleko tepa no kita coba gare pikir gimana nih ya magi di taulino na tengi maborro maka da sogi ka ampai maborro sogi misalnya ka mega gagana maka dia tahu pandrite agame memuja memusogi maka ada mak balu kak maka dia ya tu balu modena mungkin tarala kene tanya po Allah taala patujung yatin tena lo mak balancah itu namo aga mo balu ko dena lo ko mak balancah dia tu natarala jadi iya tu sogiran na tayo Pak pasti angka campur tangan na tahu ko ini pasti ang kebantuan na tahu linoy dia tu na mungkin sogi ke dia agak tahu maka na puluh bami duit de maka na magalung nga cocok ni ako din na mo robosi serang maga ni apa aja borro makiro jadi itu negara padang kam makoto Pak Bulawa makoto maka na Pak Bulawa matamba ako dia kaburunto ide tu gagah de gagah ustaz makoto maka dia ustaz si baga ko dia kata moli ko kindo me macarama kan makiro jadi sinin na ya tupat disangange sinin na anu angkaya punai pong Allah taala manamutu matoro pong Allah taala jadi tu ampai dia nawadi tu mabangka tu masampajan na pule ni masigi suju natako angka tau iruntuk bolang rondangi ko to rewa mapelo okor mapasito po aja tapi to makada tau pacilakana ya aja silau do ngemuy itu lo do ngemuy apa iya tu setange de nantu na paja to liya tu to matanre tapak naganggu ya meto ko to metama masigi itu tapang kami tia tu paganggu meloki sol masampaja tapang kami mato o kami mati tina tu ampe to milo alin rungang aja na di mewai ya nantu nakada to pandite bacai a'udzu billahi minasyaitonir rajim angka to makada bacai kulong surat binas
Komelo ko masampaja ko makanja ni tatum yan na to ampay yate ka pau-pau to lima curita makapo ate gato ko pura ni kama tay napay liwat roana maju ko nasa ngo ko adepe ko ano ko chene janung manana puang Allah Ta'ala je tu melo me wasiolongnya tapi dito nako to kakak de iya jadi itu puang Allah Ta'ala melo ye wasiolong tapi biasa waktu tanang ko tau pandritero makada teko carana ko to melo husu matanang sampajang makade gurut 5 passalam mola 5 passalam ya modalak nanya husu nomor si di jagai pakitamu jagai pakitamu yan tu ampai ka tau pandrita mengaji-ngaji jolo kometama betul karena kita angka 2 talu masyarakat masih jalatu ya ko masih jakit latu masih makoro dek to panabataw tabacai wasyams wal laili kulong subrak bil falak kulong subrak binas pasura jadi wasyams wal laili kulong subrak bil falak napa kulong subrak binas apa surah tabaca makade itu pandrita waktu pandrita pa hikmah ero ukui kita ero najelaskan ni gini kita baca ya apa sure na tama mangaribi waktu macala na matan nasay kagang kalabuna ya lengi dalle oko pong Allah Ta'ala pada way busi deni papatu nga dalle na ya ribaca ro si cawe kamotu walaili wasyams walaili kolong subrak bil falak kolong subrak binas wasyams bawal laili si depe itu kolong subrak bil falak kolong subrak binas ya kolong subrak bil falak kolong subrak binas kata palakmu iya miro wasyams bawal laili mandari deni apa lah ya kata palakmu nyaman mau malalalang law masigi ni baca-baca iya yang penting kada melo ni labo matan nasoy baca ni iya tu ya kok kak pasawa nada api wetu kuro baca ya kok kyoto dapi kuro baca ko sampakmu itu daun ko masigi dapi ko masigi baca iya supaya ya rodale tadi napet tu pak tu biasa maka dawe malumulo sa idale ulan rio rumagi nama cipi ya na tu ni amalkan ya tu supaya ya rodale itu linalomo yang Allah Ta'ala dia na pada bombangi pura si mausu madodos sih dia makiro jadi itu dimudahkan deto ni apalah ibaca mi ya pokoknya apalah makan apa jadi itu 4 surah jadi ronak maka da usahakan kemudian oko jenne iya tu jenne pak bu matan rito tu pengaruna loko sampajange iya na tu nang kaje nasa tau pandrita riolo patareka mero riolo maka da jenne taluka kana jero nasa jenne taluka iya ko mak bisa limai angka lalo aja pakai baca ya ko na pasolo ni napakanja ki jolo angulon na tinna napanah kada upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu jadi ya ro na baca tapi pak dongam itu iya ko maka de kendri hadesa na tappa bid'ah tu de aga-aga cuma mapangulo mi maka da upake mape pacing puang Allah Ta'ala pacing gitu jadi napa mak bismillah nabi sailimanna napa milau dong puang iya 5 ku ta panca jangan ngak 5 iya de napi kau iya numu cacah ya naro pak iya natu 5 makai ga dosana iya timah karambang iya tu iya tu makai ga nak makai ga jaman-jaman iya tu nama Facebook iya tu nama WA iya tu nama katik de gaga iya tu nama kajallo iya naro ibisai biaro iya to kang nyati supaya iya ro jenne na pacingi dosa okoi 5 ero iya na riasa teluka apa namoru sa jenne ta kak dena narusa iya ro na papa dongang iya na riasa jenne teluka namo batal jenne ta maka deka batal mi tapi de panaluka na sabak pangkamu pidonna iya na ro purero makalimomo ni magna to makalimomo iya timu makatega dosana ya
iya to nakapau-pau iya to iya mato pulok ko miya maboro pada aga tahu nakapau-pau miya to jadi iya nari bisay tapacingi wiye timukwe pule risinin na dosa-dosa iya ro bicara majae po tapacingi wiye kemudian tajaga iya nga ya ko pamulang itu na ipacingi yang kedua tajaga iya nga timuku aja nak bicara nu masalah kemudian berikanlah nur kebenaran di dalam jadi supaya magampang ipau tongange ya ro pak dong itu ampe ketelu ya kui patamai inga ewe kadeje ni patamai istita dia sana lai rica milime ni patama tapi ingkatowi tamiso nah ya ro supaya nyawe istilahnya nyawe aja puang tapancaji ka ata yang kesolangi nyawana pada kuru kata napa ko to mak julu mata na mata enak ayeuna mah kayak dosana Pak ya nato lilala iya naro naro ya nato ampai ko to mak julu mata na ibaca ni nawaitul wudu'a li rafil hadasi asgaril fardan lillahi ta'ala ya to ko to mak jenne iya panibaca niya na jenne nare ko to mak julu mata iya ko to mak bisalima mak bismillah ya to paham ya aja takana mak bisalima ta bacana nawaitul wudu'a depa mak julu mata pi ni baca ya, tapi tak paham mana muka apa ya deh malah dak tonga satu apa metanya itu mak jenne jadi itu mak julu mata apa tuh dibaca apa wajibna jenne oke makanya tuh koya iza kuntum ila sholat fagasilu wujuhakum langsung tuh wujuhakum jadi ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah fagasilu wujuhakum de tu nakada wa aydiyakum de rupai jolo iya mima bisalima ewe de meto gang kami pergalangannya apa ya temi angka najisi okolima angka kamana jisi jadi pacing jolo ya tu ampai mak bisalima ya koto junur ngakatalu ya koto pura matinro namoh kadua mi sotane guru takana maje to mak bisa lima koto pura matinro nasa mako memang apa de sero lima ken rima beni mama kayak gondro non rima beni jadi bisa jadi agak koma itu makai kana katani ya naro kada pacing wi jadi apa iya tu jenne de nalagana jisi paham ya tahu ahad desa kami berhadas miasana tapi de nalagana jisi jadi itu najisi de to na rusak jenne kika yasang pura ki mak jenne talek jak tai manu de tu na rusak jenne ta de minawat di to masampa aja ngapa angka najisi mada kiri ki makanya bisa wi ro tai manu tapi aja na tak jenne dabahnya mega apa tu to motot tariulo ko mangaji na toges sa tai manu na sayo batal jenne mulo wa jenne de na batal dena batal jenne ko toges sa taimano ang katay cica dena batal tadi saibawan niro demi na coco to masampajan na saba ang kanajisi o koleta ibisay na jisi pak ya tu jenne aha desa kamiasan na berhadas nih tapahnya pak mega tu to nages sana sa rusak di jenne ku de iya mina rusak jenne ku yakatani lama rupa deka palapi nah itu sige sayoli na lakay makun raye si baro neve dito kepala pina suami istri kumanuri mansa sapi batali buang air kecil buang air besar atau kentut moni atau denoni tetap batal pamiga angkat to pura tanay ka nasa dito kare na batal ko denoni dak yasan angkat to pa jama taliwat-liwat jadi tak aja takada angkan itu atu dalam tasawuf tidak membatalkan taupure mana kegayasan atau peremanan madari tung kamasau tapi lari lalang de na batal itu iya mitul lari lo saliwangi tapahangnya yang katu dan itu dibahas dalam fikih apa makanya itu pandita sini nemasuero apa batal mana ya natona ro kalelen apa iya roto matue batal jenne tapi roto mimongi dia na batal itu jadi kan dia na batal
itu ko agama memang jadi ya toro ne matiro. Tapahani he. Iya narona kotoma julumata narona ibaca ni nawaitul wudu alirafil hadasi asgari farda lillahi ta'ala. Toma julumata ilau doangan ni makada tapat cahaya iya rupaku ko ngiko serimon ribu ngatu. Tak dampang ng sini na dosa yang kau mataku. Tak jaga iya nga rupaku po untuk selalu rindu melihat kebenaran. Ya naro. Ilo dong, ini mani ba meki pak bicarogi, maka dai po tapacing sini na dosa polo ko mataku. Meki pak basaray, Allahumma tahuiru ay ko basara ka pa dita pala ay. Tak bicarogi bawan ni. Itu. Tapi iya rotan niya istilahnya domi apa iya jenne pakasiwiang ipatamay dong. Daripada kena laki mak bisa lima ninas angkat selesai dia pernah tapulung ha kalau masih ge anu teh komporo yase awe tau pa mak jenne nanak lah lepak iya ro jenne kan ibadah iya ko ibadah ipatamay peringeran itu jadi iya naro ampai maka dah piko cara patamay peringeran iya naro nak ido padong maka dah ya de apa wa playa itu tas pakanja kibani peringerata. Udah tak apa kamu tu maripa bismillah bawan ni no napa ipakanjaki peringerang lori pong Allah Ta'ala maka itu kemudian pure mak julumata napa lima gang kasiku ya ko lima atau wenai bisai kato milodona tapancaji lima atau kulima iya angket tarimai matu kita catatan amal ko pesurumonri apa nayana atau tamot tarimai kita catatan amal ta selama iya miko abio tarimai sabaraki. Ya naro ampai ilau dongan ya ro. Ya ko pamulangi ya ro, pancaji ya kita catatan amal ko ya terima atau kuhe. Yang kedua, tajaga ya ngak lima ku ya ko ngaja nak ibu dosa. Yang ketiga tapat cahaya ngak aku surimonri dengan cahaya kebenaran. Maka kanja to dia naro jijidena tak kalupa. Napa ya ku isapu lu pikir aku po. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi tamudah kanga talomuya ngalo masige makasiya ina ro pak donga mi rilisarang ya di mani jadi na riasa jenne taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sa jenne muka pura ni mulisari pak dongang lahiranna batal hakikina dena batal apa latu tu surimon rimil dongang naro jadi naro nak kada pake ko jenne taluka mega ni tau salah paham apa kacoli-coli ni o komi bolo ronda ngecenga na sawo ya tu ya sange jenne taluka denen to mak jenne tane jenne taluka sana tu kada to mak jenne pusah jadi yukiro kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama jadi itu don na jenne eta pala laloi gitu pala iya tu mega apa tu purabami mak jenne na sapuru na selesai de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia nabi ta iko manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jenne pak. Maka kalau mo yan na to ampay to pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magay nasa na pintu suruga naru di banero pitte ke kami ulat tama yan na to na bahaya ko idi pitte pintu na naraka ke kami ulat tama pintu na suruga patajang lomo na gamay yan na ti ampay kong kapacara macede-cede naraka cede-cede naraka kada pakanja-kanja kumije cede maka ega pamasin na tarongi ko Allah Ta'ala idi to nga maniko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pa ko tamay ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu beto nga nang kamanta mo to pura ni milaw dongon na
Apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umat aku 40 na lindo pasti yang kay tarima pak dong ko to na saba pasti kawalyo ko to imakul dia aja ta ilaw do muki ya kong kataw purana mak bersal lari na mak de pasanir deh aja na tahu rusi ale na matumur si ale na tilaw do ngami iri di imangi pada rona imata ilaw do nga salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri tilaw do ngati pa kampung anu dale na namalomo Pak de itu na tabagong masigi ko tadingi dale. Ito laudongan ina dupay asena ya ko bosi de minta ano jamota tapas sama kana magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na. Ye ang katau panen na pa mama pa di ulu siya tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui itu. Yan na tu ampai ilaw ni ko bosi baraka ya pe aja na wala nga sen odi nga wala kasuma kasolang makiro upo ato nasa pabusi po maka na ite korilota na sangaja na busi po kaya malah sa ulo niya ito kaya makiro yun na to ampay to panita dito na kadami po ya kometa patunong busi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul nga na din nakasola pada nabi barahi waktu na ituno apito kanan na tamo ko api di nakasolang api na pak baraka ipo nga latala nasuri kada ceke ko api malu muy patapulo so na patapulo wanina pilala ngapi di nanri api pai pudang api maka da ceke ko gina mawal lang asoy ko maka ipo nga latala aja musolangnya se na tawa kakak di na masola tapi aku makan di pengalat masih kayak itu makan menjasa anguran ini jadi Pak maka tuh tiga Pak Galu maka mau kanjak don aku mak Galu mau pi sisa na dupa saya na tapat dek don lah enggak apa mak deking sekat tatap 7 deto na mega tuh 5% dan siaga pan itu ya ko makada imanu apa ya baini kustas maseke seke aja talengi jolo pasume mani napa taleng pasume mani pa itu na tama no ko kanto na makun rey makan ya ti ga bicaran sesa de to na ko manang tapi ako kabay ni makor makaseke me makamajasa kata na makaseke apa tolak bawa ni pak kamu ate gawat di patolang ko ciyang mangkali nga baca itu oh iya podangi maka dia na deh mau ke majasa ke wapatolako ay masih basa tu maka majasa ke apa iya tu sakka pak iya metu tu papa salama de no ko basuri mondre namo ko lino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan riapi makotiha ya tu ampai nabi Ibrahim ide nan ri agagay ko de na pura masidakka iya ni palenakan nanre ko baine na ina dan nanre tolilo sapa atau kasih si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampe to matatariolo dia tu nanre ko dia na panre jo cokinda iya mato tu nala dasar maka da sidak ko jolo dia na kan namanya tu balate maka itu nasaba masidak kai apa maka dia kumpasid pasijo pasidakan iya na tu ampe kong kagagay nasu nasuri nabita bangi bali bolay nasaba iya ko pura ni mo bagya nga ngoko to na pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalilang nakana nga asam urat kolesterol insyaallah de nasaba malaika ini lodong ko yu pumidi nakana ni asam urat nakana ni gula magi aga seke itu de tahu ko mi rawasanya de tahu macimpa ingat na bali bola na min mau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwai halunra na kong kaagaga na beret tawen yandre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabapura ni nilaw doang malaika iya na tiasa mak baraka kualitas dia nampak mana subali bali boleh cepat boleh nala boleh makonta na mabolok duro na ina liwa halunra na ini mana subali bau rumah kaje kaja daje bapai ini ha itu ini na pada tu magai puran ini laudong malaika yana tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magai iya ko tolisi lelemu itawe na mau maga masalah pak deto nanti masalah tapi iya ko de nasilele te sila mura nyawa tuh apalagi mangkoko apa politik liway ganda kani chale gambara ay vita mi chawa mana to aju
Cawa mana tu aju kita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa? Ia tu biasa teko dia na pada gambar aku lo bola na madarin tu mampat diisi. Aja mau tanu. Ia ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka dalangi wajuju na bali bola aku liangi aja mau tanu. Ya ko peta pengaruh itu eta pengaruh ya pe ko dia nalai pengaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa ya tu cale ko mendre ele namo tu matari mande tu kana bawangi. Paling amelo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanah-tanah makan maga tu pada 5 tahun kita dek. Gitu. Jadi ku ya aja mau tanulaga. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pang kami to perinsi na cele sesa makoko tapi de to na ko sindrap. Nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yelek. jadi ya no tapakan jakir aja nas ia tu cale ia tu partai istilahnya jabatan kawatun ia tu susumpungan loloe dengan kenapa tuh kata itu di sumpungnya ya tuh napa ni konan re api bola tadi nya tu cale lopat diangi bali bola tamu tu si pantas rasa na buangi motor kilo bola tada tacipi do culut tak kepala ni gami lo mewai ki kotannya bali bola ya ko cale tajam mati ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da den rang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak mi gani tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jana pak ko ta curita itu jana ka mana mo jana tahu nggih kanjana na ta curita pak mako ko mamulan itu mo bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu aja na pak mi gawi to mako ko tanong ka masalah na tapak Facebook ni tapak ko Facebook mendre tapak maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawi gitu ko suju ke pengalata pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya itu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi ko pura ki masampajang isa pasangin jolo mak dek mana tawon roki dia kutu masih kiri mak dek mana pita napati lodong isa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu pak kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kowe iya, jadi on roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu kutuma bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji itu ampai mangi pa ura jipa tu dia itu nama gampang iya, dia nama atas kami maka ada imang papua tidi tapai imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejin aja mana tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ayo marajin apa ni lodong mana pak kampung apa salama ipong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala ni lodong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri nanti apa kong kai mama HP masyara langsung yen lo geti do cilina aja nang kasapiri oto lagi lo jupan dan nah HP mana itu tak selam kalau aku mas sempajan tu 5 lay itu tapi dia tu kagak kowe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawangnya randrina macan deh kiro alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun pak maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu nah saya komitay na kampung ni madecing ite masigi na iya na madecing masigi o kutu na pachi kita na jaga ito nga na pabaloy menre dalyo yan ang kamasigi de na majaga makutom ito dalyo kung makanja ibola na po ng Allah Ta'ala insyaallah jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa na bukarang itu pintu dalyo po ng Allah Ta'ala maku itu inapabilay abalay yan na masigi din jaga itu ay
Tapi may katan matan rito tujuan na masigi pak. Pak itu ko to masigi to mataru-taru pak ko to pangurus masigi. Pak makatuto kataw. Kasi to matu lalala nasa nagaagbo siya matay asam pajang mawilo. At mako at kamanan to. Itu ko parotes mo pak ko masiging kamanan ito. Itu ampay makarakaya ko pangurus masigi na din mataru-taru. Taru-taru ko. Padahal itu ko tumace masigi, uy, gana tumamparang pala dito ko sumbangan na. Ya biko jumain ang kamu ba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa ikan na protes na to, kapag Pak Magit at cica-cica miyangka. Yo putih di tuliang kaya nggak biasa nih kada umahku memang moro. Jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja mu salai apa nakka tu darajatmu po Allah taala ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan salai bawan maka mu gatawat di jana ko tu guru tak jadi sabara ki umma la yurusu iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako inok maka tohe ke bicara nata itu bisa itu jalan saja kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis betul apa ya tapi saya kena tama tama nih kapan hah dan nang kisah terua si di mana ya jadi irona suratul mulk ya kode nih ya rota baca ya narona apa capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamato lo kira nih bagi-bagian cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na talat-talat tahu biasa makutung maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak baca yero ayat kursi ya kan kamalumo to apa ayana nak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan tidak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roge pada mui iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah Yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah Yasin iya mikui di larep pada atau sampai ayat kursi na angkat tuh ke pesantren na guru ta Haji Patahuding almarhum almaghfurlah amalan na pananungan apa mula kata mau pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kulallahu katallu kama surah bil falaq kama surah bin nas kacicang ayat kursi kacicang apa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim itu luar biasa Pak saya baru dapat di kitab maka ini luar biasa magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan jadi baca Fatihah kacicang kul wallahu katallu mani baca kul wallahu ipatama kang ikorang ngalewi jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta itu ya napak goronga guruku ya ro 5 atau ipalenna yo ko watangi napa ya indok 5 ya tetu kang yo koro anda napa baca kul wallahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasalah tahadapi tawe murusukan dan atau sila ndak murus kung kagaga dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu kita baca ya apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul wallahu katallu dibaca kul wallahu katallu alam nasr katallu itu magi nak katallu dibaca kul wallahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Quran yang itu nak kada guru tapatama kang korang alemu
Ya ko melo ki joka, meki lo galunge, meki lo pasae, meki lo kantoroe. Lepangi jolo, cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ki kandarangange ya ko tapamarung motoro ta aja jo tapalari. Apa mako cinampa tabaca kulu Allahu katalu napa tabaca alam nasra napa ki jo. Patamaka ngi korang ngaleta napa ki jo. Kaya ko takot nakan na musibah ko lalang yang makade guru tamate santangi. Aja muselam. Aja na tahu itu aja mapatamak korang, ini patamaka ngi korang ngalewe. Kulu Allahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kelet tu taluplo gesok dia nak kata jamata jaji. Pokok kulu Allahu jadi tu nak kada nabita onro lomona agamae angka hadiah na lengi nabita. Onro lomona. Iya tu ampe to mata taduro dia tu na melampe bacana. Tama ka ponco gagaga me na pamulai na pakanja kibami silampu na atinna iya na takden na alena na sading pong Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratanaya pamulai pong Allah Ta'ala si banabitta yo pwede baca palampe na kajili jo harus bilang ba padahal dia peringaran ini iyo puto mata rilo de gaga api jepun ni na pasisumpungi langsung kira nasa bangka mato ko hadis kutsi ko kakapamasa na takumun ina tunah kada dupa memang ina pamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro angka mana tu iya mana mau tu na pake dia tu nama lantai bacana api jepun mi salawat mi na pake tapi dia dapat tu mak baca salawat dia dapat tu baca surah Al-Ikhlas ya kong kana anak masemang salawat mi na baca na sapur-sapur ipaja ya upui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja lagi tu pak beliang iya ko maka dito pandrita ya ko mo jagai mo itimummo mo jagai pakitammo de nakibua dosa magampay tarima dom natuna kada gurut ta ki Abdul Rahman Ambodale iya tu tau itarima donna tau na jagai alena mapamulai iya ko de na mega balle mo itarima dom yan tu ampai kong kapak dong badari mangi suruh milau dong tanya ini ma baca do salama ki imang eta suruh milau dong ngasalamaka kita matewe imangin nasaba tau macawe pupung Allah Ta'ala denang kenapa tu masempaja yo pukolano mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamado bangka tu tau ko dena sampai imangin nasa yanuban na moli tau dena kenalo masih yo lima baca dong desa wakada deni tarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitau ko idi na gererang imano sila dan ni nasong inapa loyoli ni patudatu da milodo ngalena ni lodo kanapa tapak bicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya bimega po to na patat de ni ro de na baca iya ko idi milodong what this say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na de na pa jani lodogi maleka nasaba iya ko purai panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatana ayana tu ampai to matau panri tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi mandre baru mak baca dongi to lima kol nasaba de na kan na patapulo so nelo di to lini lodongan onro to na de to na siaga racun na pake na salama asin ya mana makokoten kamana nya rupana racun na cia mate picu-picu ini makura doni itu iya tepahangi sakira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian jadi ina rejolo di surah Yasin sibah suratul mulk alam nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir apalagi kok kadangnya makoko apa itu alam nasra penting kita baca kung kanana tamasikola tasuruh baca ya. Jadi angka tutusan setengah mega cuma yang ketolo mah pengajian mako pak mandari toji tu tak isilalo na ipodana lupa ini. Iya. Kanjak kadona sisan na rewa na lupai. Iya, pak kami matotu yana tu ampai to pandritata na soroki milodo. Angka baca ya mubadiu ya muid baca. Atau sabisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa jadi ribaca ni patada 5 kulue di pakoling kepitu supaya dia tetap kalupang pata kalupang matar peringerang itu jadi itu ya Pak de meto tu makunru peringerang iwa kunrun
Saya itu betul-betul berat. Pak dongan itu kami guru tak dan banyak berdoa. Ya, jadi ya tia otakku tak kunruh. Ya. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca ro alam nasra ya kong kana anak makundu-kundu maka pala ya ro yamu badiu ya muhid suruh baca kupure masem pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Perlu baca supaya magampangi meringerang kung kagak kami ngerang. Saya kira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak berkah kung Allah taala. Ya ko dikaga tule mala cara maku mapamula pamulana latu capana angka waktu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar nih atau araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar jadi araba pacapurang na ulas safar ko mangari pura sara baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan na tunang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Kesa tangkali nga to? Capur raba. Kesa nga capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pa capuran na lo Safar o kitu no abalae. Sitaw berlaku ya tuh. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki aro musibah imma ginala sasilele atau aga ya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Ya sangi dafil bala. 54 tolak bala. Iya. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan nai di tawa KKS sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Iya. Jadi ya kau ular raja ini dia nanti masalah. Oku misafar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya nanti nak ada aja mau pak boting aja nak sebab onronan no abalai. Yo di dunia pala makaraman pokoknya capur raba dia mulai capur raba mana padahal cicam ni si tahu. Ya kok jawai maka dia rabu kesan ya kedi maka daki capur raba itu sama ya, saya kira ya no pangolongan Bapak Ibu sekalian akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.